Sipinda na kambe mingseru Ndlela na FM 10.5 minutes kubilawa ya naru. Khoma Ndlela ringasekuphelela Ike Ngobeni Na N'wa kanjeka lo simre kahle John Wick simle ringaranduma swinene ayi khale sungule ku twa simleriwani ni rito kahle kahle ri fambisana na swona I mhaka na namuntlha u ri twaka eka ndzhenga wa ku fana lowuwani loko hi karhi hi ku amukela hi karhi hi ri na ku tshembisa leswaku hi ta va hi kha hi tiphina na wena eka ndzhenga wa namuntlha leyi show no nongonoko a wu lo nyuhela wo mhlola ani vuli ku dya kahle ku lo khoma swo tala swa kahle khoma swo tala leswaku u nonile hi liya ya makhwiri homu ya kona hayi bantomo swo laveka ku pfula nhloko ya swi kahle ku vupfula munhu nhloko pfula munhu gelevende ta suka manani ku ata xihoxo lexi xi endlaka hi sweswi a ni tivi ku swi dyondza loko hi kha hi famba hi hanya na vanhu van'wanyana va ku pfula nhloko se ku na mina van'wanyana ni ta va pfula nhloko hi leswiwani xihoxo lexi xi endlaka leswaku wehe n'winyi ni titsongahata xi tluriwa hi lexiya swi ku endlaka leswaku I humelela ivi I tikukumusha kumbe vana makahle I minkarhi yo tala va koho lava u kuma ku va humelerile va tlhe va nga vi na makahle va titsongahata van'wani va humelerile mi swi twa ku yala hi dye naxo ahe ivi ku va na ku titsongahata nyana kuya ye vakiti Doja Cat Street risimu leri hi fambaka hi ro sweswi leri nga ku ri tsakisa munhu leri 15.5 after 3 Ndlela na FM Khoma Ndlela Ike Ngobeni Na N'wa eka ku nyika vunanga bya kahle eka ndzhenga lowu tin'wana ta timhaka leti nga kona eka ndzhenga lowu I tin'wana leti nga tsakiseki ku ve na mrindelo lowukulu endzhaku loko xiyimbeleri xa ndhuma Al Simons loyi hi vo tala hi n'wi tiva kahle hi vito ra DMX hina loko a sungula ku haxa a ni rhandza ngopfu ku tlanga tingoma ta yena tingoma ta ku fana na va Bring It What we ride wow tiva mus so swi vulavula ka DMX u hetelele a tikuma ri ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle xa rihanyo a ri na malembe ya 50 years laha sweswi a nga an la ta ku le ka hefemula khoma hefemula khoma hi xihina hi ri angadi anga fambi anga valavuli anga koti nchumu hi xilungu Xilungu I khoma all right ungenisweka hi ndlela leyi DMX ule ku pfunetiweni ka ku hanya hi mchini swi vulavulaka laha vanghana vaseketeri na varhandziwa va kumixana lava va n'wi rhandzaka katsa ku na vandyangu va nga tshama hansi va teka xiboho xa ku swa antswa va hetelela va endla xikhongelo ku just ku va n'wi veka ehosini ya man ene risimu ro DMX ro sungula kumbe loko ni tatwa DMX ro sungula ni vuye ni n'wi twa a kha a chaya a moveni ya Ike Ngobeni I ntiyiso a na ha ri very few ani ngeni karhi movha yin'wanyana movha ya kona a ku nga ri liya loko I khiya yi pfala tindleve ni a ku nga ri yona liya loko I huma I khiya xikhiya xi petseka xi nghena ndzeni a ku ri lexiya xa xikhiya xa withdraw xa white tree ahe ene a yi nga cinci hi ve le hansi a ku ri ma swi twisisa ni nhlamba tintiho a ku nga ri yona liya loko yi indicator yi ku bear with me a ku ri liya yo najik mara lexi salaka ni n'wi dyondzile DMX kona laya a swi nga lavi ni ya kule yanga chief presemo thuta loko va khoma lava tshika wena Khoma Ndlela eka Ndlela na FM eka ndzhenga wa ku fana na lowu simeka kahle kusuka ka G1 una mavito yo tala miso le makama ku mask ya boha leswaku mask ya boha hi vulavula hi swona tolo ku na leswi nga ku avela swona loko hi karhi hi haxa nongonoko lowu tolo eka timhaka ta ku mbala mask yale mhaka mi nga yi tekeli ehansi na kantsongo u nga ri valona mixer so le makama ta va ri kona kumbe a ri xiphemu xa nongonoko lowu hi ra vumune rin'wana na rin'wana leswi vulaka mundzuku u ta va khotwa leswi a ku tiselaka swona eka nongonoko lowu wona wa Khoma Ndlela 29 minutes past 3 eka Ndlela na FM u nga ri vali ku loko kha u bulabulisana na hina u nga hi cheka hala ka social media pages ta hina loko ri ka Twitter tilongolokile ndlela leya loko u lava Khoma Ndlela and ku na Khoma Ndlela timbirhi ku na leyi nga ya hina hi ta yi andlala kahle ku na leyi nga na ya hina ku na nga na yin'wana yi nga logova xitafu hi nga swi tivi ku yi ya kwihi kasi WhatsApp line ya hina 071 265 9860 ni twe muku hatlisanyana la 071 265 9860 leswaku u fanele u yi hlayisa kwala fonini ya wena loko ku endlani leswi na leswiya leswi mi fanele ku mi tiyisa ku va mi endla xona I ku va mi yi hatlisela mi heta mi yi rhumela leswi swi lavekaka xi kona xin'wana xikhedzakhedzana xi nga ta va kona hi nge se fika le ka awara ya munhu hi ta va hi kha hi byela to tala ehenhleni ka swona kasi mhaka yikulu leyi hi nga yi yimela swona I ku va hi ya a studio hi kuma tinhlokomhaka ta mahungu lama u nga ta want to hi like awara liya ya munhu u tshame kahle yingisele Ndlela na FM Ndlela na Ike Ngobeni
va ku khomisa ndlela ri nga se dzuyala swi kahle ku khoma ndlela dyambu ra vona a hi yeni studio xa mahungu kuma kona tinhlokomhaka ta mahungu ka ndzhenga lowu Cancela so crush icona mani leriwani leri hi ku tekaka hi rona hi ku tlherisela endzhaku leriwani kambe risimu ra kona ri ku who keeps changing your mind kambe ri yimbeleriwa hi vamani vadyani van'wanyani South Street ne South Street risimu leriwani ni tshemba leswaku mi ta va mi kha mi pfule tindleve kahle ku lava ku twa ku leswi swi ta hi kwini ka mavonakule ta va kha swi lulamisile DJ Soul Crusher ku nga ri khale ngopfu ku mi ta kota ku vumba ku swi ta hi kwini eka mavonakule who keeps changing your mind mi nga rivali at Khoma Ndlela MLFM hi swona Khoma Ndlela MLFM hi ta swi lunghisa leswiya swin'wana mi nga ze mi vilela ni Khoma Ndlela yin'we tinsimu ta kahle ta malembe ndzhaku ri teka laha ri ku veka lewa nyenga kaya hayi mara van'wanyana se manjeni a va ri na wona na mapasi mativa va famba va vuya rixini swi vona ku hayi mpela ku dyiwa joy nkarhi wa hina ku rima kumbe 2 timinete awara liya ya mune yi nga seva mativa mara ro risimu leri ni mi nyiketaka rona sweswi a no cinca mihleketo leswi hi mhaka ya risimu Twitter handle ya hina i Khoma Ndlela 326 at Khoma Ndlela 326 DJ Soul Crusher ku hayi na vona va nga ni landzelela va nga vileli ka at DJ Soul Crusher at Lindiva Mac S mina yalowo ye kasi at Ngobeni Ike ya at Ngobeni Ike Isso singatsamisa swona ya DJ Soul Crusher at Ngobeni Ike ya Ike Ngobeni alright yeah so samsekile alright kuna sikhedzekeze xin'wana lexi xi nga kona la xi endlile tolo la hi nga ti mi yingisela kahle mpfumawulo mi ta twa leswaku kambe leswiwani swi nga va swi kha swi ta swi huma kwihi swi suka kwihi eka mavonakule se wena leswi fanele ku endla xona i ku yingisela kahle u nga hi rhumela tweets ta wena loko ri na voice note na yo u nga hi rhumela voice note eka 07126598 ni nga ku 9860 se hi ta ku tlangela xikhedzekhedze lexiya ivi loko hi hete ku tlangela xona wena leswi fanele ku va u endla xona i ku tiyisisa leswaku wa hi byela leswaku lexiwani xi nga va xi kha xi huma kwihi u hi rhumela hi tona tindlela tetiya le ka Munghana Lorena FM kambe loko se u heta ku twa sweswo ri ko risimu ra Hennessy leri hi nga ta va hi karhi hi ku nyika rona ndzhaku nkarhi lowu nga hete kumbe wa yi tiva nkatara ne ni vula nkatara wa yi tiva xinari kumbe a ni la ku ta vula sweswo xinari okay mfumolo wako hi wo walowo wena mingiseri u hi rhumela u hi byela leswaku leswi swi huma kwihi eka mavonakule namuntlha nga ku ni dzikile social media handles ta hi wa ti tiva u hi rhumela kona ka Twitter u nga ta u ta na hi voice note ala ka WhatsApp number ya hina ya ni hlekisa mhaka leyiwani nga ku ni va dirivurile loko ni nga tili loko a mi titwi hi ndlela yeleyo kambe leyiwani ni mi dirivurile mi ta na tona ne mi vuya hi twa endzhaku loko lembe lerona ro hela ni nga swi kotangi ku cina ku ta ku ri mihlolo tlangwa ngoma ya katara la Chessman na Hennessy ka Munghana Lorena FM 15 timinete ku ya ka awara leya mune i Khoma Ndlela u hlekisa hi kwala ko kota ku cina ne tolo ntena cina mi delete video am kahle n'wini ku na mintiyiso ya n'wanyani i fanele ku i amukela evuton'wini leyi vavaku tolo ntena cina mi delete video awu sika alright amukela ni mintiyiso ya vutomi bya kwini video ni nga ku mpfumawulo mo twile la hi lava ku mita n'we mi ta hi byela leswaku mpfumawulo lowu ya mi nga wu twa wu huma kwihi eka mavonakule hi te tlule hi mi nyikaka yona leswaku leswi hi nga mi tisela swona swi huma eka swin'wana swa SABC lero u nga swi jikajikela ku loko u lava nhlamulo u ya khotsonelo fika ka SABC a wo vhe swi twa leswaku hayi no ku tshamisekile wa hi rhumela nhlamulo ya wena eka Lindiva Mac Lindiva Mac S Lindiva Mac S lonkulu yeah S lonkulu ne DJ Soul Crusher at Ike Ngobeni at Munghana at Khoma Ndlela 326 u nga hi rhumela kona la voice note na to ha ti teka 0712659860 kasi hala ke i mananga na nhlamulo hi bele riqingho hi nomolomo 015 297 1855 015
hiya loye muyingiseri ataka ku hi byela ni mi amukela ka nongonoko khoma ndlela ka munghana lo va vhe va tsutsuma va swi vona kwa leswi swi ringani na mina munghana lona na FM na mamukela ka nongonoko khoma ndlela Ndiva mi ri njhani ku pfuka le pupeli butaikar madala tirile ku xivondwani vulavula na mani tirile xivondwani ni kona ngwanya ni kona hamba mina a wu rivaleki kona nne mi khensa ku vulavula na kwini na n'wina welcome back buti wa mina a khensa mo ni vumba ne sure marito lawa ma le ka movie ma le ka movie ya Tsotsi ya tsotsi ne ya ka movie liya ya Tsotsi he xivondwani ni byela i tsotsi kumbe tsotswi i Tsotsi TSO kensile madala le loko swi fambise leswi kambe tsotsi ile ka tsotsile ka SABC man tsotsi ile ka SABC1 ne tsotsi Okay, I'm yi le ka okay. SABC man tsotsi a re tsimo hi ton'wana tsotsi yi tlanga laha yi rhangaku kona ka SABC 1 2 kumbe 3 i to swi vona loko va navetisa a redzi mo hi kuma un'wanyani a ku ni munhu nghana lona na FM na mamukela ka nongonoko wa khoma ndlela ka 3 to 6 Ayini njani? hi mpfukile xana Hi pfukile na botani kwala sayitini. hi kwala madala mi hlayisekile musi ne Hi hlayisekile. Ni hleketa nga ku i Angelio Bandara lo chaka talo disparado. ile ka SABC man Antonio Banderas Gonondo wala mi brene ni hlayiseka. enkom no mina nunkaneti ne waswa kwa nunkaneti ani liya ko va movie u kuma yi tlangile ka hi yo mhaka ni ku ya tlanga ka Navsi. SABC 1 2 na 3 swi ya hi ku yi navetisiwe kwini yeah so vula ku Antonio Banderas. Banderas ku nga va ku nga ri yena mara ku yi tlanga ka SABC hi swona ha swona sweswo ha ku ze ku ri swona i kwini n'wana munghana lona na FM na mamukela avuxeni Ayini njani hi pfukile pfukile. mjani hayi pfukile sure madala ndawona la ngithola mphakula hola nto nga ri rito ra Zithulele ramani ra quintinizer Zithulele Oh. from Ndlela kambewu ne mbewu yi le ka SABC man loko yi nga ri ka SABC mi nga vuli yi le ka SABC man hayi a yi le ka SABC hambi mo vula vito ra xitori lexi mi hleketaka ingaku Hi xona. vanhu lava va bulaku va huma ka xona vanhu va hosi SABC 1 2 na 3 i tsandzeka ku tlumbela nyana kan'we ka 1 wa tiva na loko munhu a lo zama ku vumbela ne a ku Yeah. SABC anchor a anga swi swi twisisi tandla swin'wani munghana lona na FM hi ta ku mu hetelela a va lava ku hetelela a mi swi lava ku pfala zozo ku go bazozo na munghana lona na FM na mamukela eka nongonoko khoma ndlela avuxeni minjhani hi pfukile mjani pfukile xana hayi pfukile vanhu lava va swi twisisi ingaku swi tikomba nga ri le ka tisopinyana swilo leswi i ntiyiso ya walowo vula ni sopi n'wini ni hleketa nga ku yi la ka Steam Sub ayisana yi be pala yi humela handle a mi ri kusuhani ni nga va vumbisa ra vumbirhi ni twa ni A va vumbi kambe. va twela poverty ni va twa vusiwana ra vumbirhi ni hleketa nga ku la ka Generation ayisana vona se yi be hala kun'wana pala yi ya le a ni ya kwala a mi ya yana kona mara i khensile ku va mi ringetile madala ne a na swi i Obru kusuka la mariveni exoxo kensile obri va ku bringos loko ni languta eka Twitter John Wisto Salani ka xitlhelani u ri i Shaka Zulu loko yi tlanga hi Sunday ka SABC 1 Shaka Zulu bom 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 Bom, bom. bom bom hayi a hi laveni swin'wana a hi tweni un'wana u ri kombela ku zama mpfumo lowuya wu suka ka Sidumo ka SABC 1 xiluva lexaka balo xi vulaka sweswo Xiluvi. ya kasi un'wana kusuka ka mininginiso ya block 2 Rodney Obzwan okay alo wo hi byela ku na hina kusuka Thabazimbi ni lava lowo swi kuma sweswi ni lava ku mi ndlela swin'wana loyiwani a ngo ni Mkwebo u ri mina ni vona ku ri menzi ngubani but ni rivele ku ri ka drama yi ni ri kwala ka Bungeni un'wani va masewa xisesi va le xisasi hatlisani mi vula ni ta mi ndlela swin'wana ka landza ra hosi Dumazi yena u ri mina a ni ku i movie ya Desperado Antonio Banderas Eish, loko a va vule ku loyi u ri wa huma eka xitori huma ka xitori lexiya xi vitaniwaka Zone 14 full stop loko a va vule ku
Okay. Oh, stick. Look, loko a va vule ku no loko vo hi mina. Loko vula ku premium. loko a vula ku premier mara luya I James Mutsamai na Na dokodela rakwe kusuka eka Mubango ntsena wa sweswo loko a mi lovula swona a ni ta va ni mindlela leswi ni nga ta swi ndla sweswiwani hi ku a ni hina se hi vuri hi hlamurili hi ya mahungwini ya wara ya mune tinsimu timbirhi ntsena ta va ku ri na leriya ra Sithelo na Sky One ta va ku forever ri ta va ri kha ri tlhandlamuwa hi leriya ra nkilo mina ngiya nkiloza ri thabile Khumalo na yena master loko a mi lovula swona a nge ndle leswi Khoma Ndlela 326 yi twala hi ndlela ya ku fanela eka siku ra ku fanela ra vunharhu namuntlha lexikarhi ka vhiki wena mingiseri ncilo risimu leri ta kahle kusuka ka ri thabile Khumalo ni byela le ndiva la ni ku mina na mhana nhweneyani loyi hina history ahleka no u lava ku ta tiva ku history ya yini u ni lo va nyika lift kusuka Sun City ni ya va siya Mlamula Nkuzi swi helela kwalano a na va tshame ndhaku na a yeni mahungwini Munghana Lonene FM. Makomba Ndlela. Something Soweto, mwana kwa something Soweto lindiva phamsana kahle na Adam Tuda nkarhi wa hina ku ri 10 minute wa raliya ya mune say Billy khensa na mahungu ya misava mativa mara a hi ta matisela hi mani kambe swo boha makuma kwala ka nongonoko wa Khoma Ndlela eka Munghana Lonene FM tshemba leswaku ma ha ri na hina na kwele ka Khoma Ndlela 326 Twitter handle ya hina yaleyo ungenzi hanyeli xiyenge xin'wanyana xa nongonoko la hi nga hlamusela kusukela tolo hi ta tlhe hi dlayisetana namuntlha ku hayi u rhumela vuxokoxoko bya wena eka Sithole bm@sabc.co.za la muhumelerisi anga ta teka vuxokoxoko bya wena ivi n'wi hlamuseta ku I mani mpela la nga ta ka nga ku hanyeli la nga ku hakunula leriya ra na ku hakunula loyi anga ku parakunula I ri xiparakweni xin'wanyani xa ku I ku fana ku hanya laha a wu lahlekele hi themba hina hi ta va hi kha hi ku hundzisela mikhenso ya wena eka munhu yaloye swin'wanyana swi ka kona ka awara leyiwani mi nga ze mi chava ni ta mi chumbutela nje katsongo hi ta va hi ri kambe hina yini hi muka hi leti se wena loko ku ri ku umuka na hina eka nongonoko Khoma Ndlela ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela u rhumela voice note ya wena eka 0712659860 u hi hlamuseta ku hayi ni muka na n'wina DJ Ike ni muka na n'wina kasi swa DJ Ike swi ta hi kwihi ni muka na n'wina DJ ni muka na wena Ike Ngobeni ni muka na wena Lindiva ni muka na wena Soul Crusher ivi se teka vambirhi ntsena se hi mi byela ku hi tihi tinsimu leti hi muka ku hi tona sweswo ntsena eka awara leyi kona swin'wana swilo swi disturbiwile ku swi endleka Maybach Music's boa u yi teka u tlhe u yi hlonipha hi ndlela yo fana na yeleyo Ricky Rose Mr. Ndlela fambisana kahle na Drake hi tlange Drake tolo namuntlha hi ku tlangela risimu leriwani leri nge Gold Roses kusuka eka album ya Port of Miami 2 hi vulavula so vayisela vambirhi lawani va kumana ngopfu Lindiva na Mingiseri sweswi ni vulavulaka ka n'hweti leyi nga hundza va humese ngoma yin'wana yintshwa hi siyo mhlolo va ri lemon pepper wings and matwa leswi sukela kwihi swi sukela eka ti-wings leti ti xavisiwaka avhengeleni ra Rick Ross ku endla ngoma swa olova he ngopfungopfu loko I ri na vhengela ngopfungopfu loko I ri na vhengela mara ku na swin'wana swi nga sala vanhu ya na ta hi malevhu ni ta fika 19 minutes past 4 ka Munghana Lonene FM hlekani wa kahle ku ri ku wa ku fika ka awara leyi hi pfumeleli ku amukela a wu lo salela ndzhaku ngopfu mara swo tala u kayerile hi leswi ni nga ku byelaka swona ku swo tala u kayerile kuna voramthwala na ya voramthwala hi la ku bula na vona sweswi moni va amukela voramthwala hi mi amukela ka nongonoko wa Khoma Ndlela ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Avuxeni minjhani hi mpfukile a hi pfukile leyi a yi vulavuriwi xindoda leyi voramthwala ku na hungu hi nga mi khomela rona namuntlha haleni ta kombela mi ri yingisela kahle mi ri twa hi ku ri kongomisiwe eka n'wina ivi hina na n'wina hi ta bula endzhaku ka sweswo mo yingisela mi tshamisekile mos ne hi tshamisekile a hi yeni hi twa ku va hi khomele yini laha Ike Ngobeni na step mata xa vana va ku asi na muhumelerisi DJ Soul Crusher ndzi lava ku khensa meneri wa mina wa le high school loyi a nga va na mina ku sukelisa ka grade 9 until ndzi na pasa matric meneri loyi u tlangile party kulu evuton'wini bya mina laha a nga ndzi dyondzisa basketball ni ze ndzi yi kota ndzi va professional a tlhela a ndzi teka a ndzi endla technical official
laha ndzi lavaka ku ta n'wi khensa mina loyiwa tanihileswi a ku ri yehe mutswari sukerisa ni ri eka grade 9 hi ku ri a ndzi ha ri na vatswari so a ndzi lava ku ri meniyeri wa mina mi nge ndzi hanyile ndzi kombela xikwembu xi ni hlayisela n'wina mi ze mi kondza mi vona ku humelela ka mina himpela mi nge ndzi hanyile meniyeri wa mina inkomo tatani Ramthwala hayi mi ri twile hungu ra n'wina ne a ni ri twile angulani yethu the boy ni ve na ye a fika la xikolweni he's a great boy he was listening to me when I talk ni vulavule na ye swa ku tala when he had problems ata ka mina luckily he is a sports boy and la xikolweni ni tirha hi swa sports loko ni nga ri xikolweni kuma ni ri na relationship ya kahle na yena mfana loyi a nga ri yena a ri one. It was a group of boys and girls less more than 50 that were closer to me. Hey, I'm just happy to have someone who la antsundzuka a ni nga tshembi ku ri ku ta va na munhu a nga a ri hey wa cancer meniyeri but ntirho wa hina wo waloyo wa ku ri vana va fanele va vona future ya vona ri kahle na hi ntirho wa hina ku ri va vona va komba ndlela and va yingisela and u yingiserile boy I'm just happy for him. No, I'm cancer swinene yena ni mahlweni mi tirhela rixaka tatani Ramthwala cancer yi ta endla ta kambe mi nga mi ri na roho vito ra miyisa loyi vhele sweswi mi nge ma n'wi tiva yi Wisani Mbokota Wisani Mbokota a ni nga lavi ku n'wi vula hi nexe kambe sweswi mi nga swi veka hi ndlela leyo ha cancer swinene mi va ni siku ra kahle cancer hina na yi a va na siku ra kahle inkomu Patrick Nkuna hi rona risimu leriwani loko ri ku munhu wa misava ri ya heta ku ta sungula leriya ra Duncan na the legacy va ku sikelela va nikeni mablomu va kota ku manuheta 1629 kamgalelo na FM makomba Ndlela Khoma Ndlela risimu ra Duncan landzakula famsana kahle na the legacy ku ri ku loko ngise ku tlangela risimu ku tlangela risimu leri nga ta kusuka ka Patrick Nkuna na mabutani band va ku munhu wa misava hi vulavula hi Nelly Baloyila a nga ni rhumela na picture ya ko eka Twitter a ku ya wona risimu leriwani ra ni fambela ri ni rhwala kahle 10 minute ku bila awara ya 5 ka Mgalelo na FM nghena kahle ka awara yo hetelela hi ku nyika tinjamba leyi njamba le ka hina Lindiva ne mina na Mr Nsati hi hlangana ka volume ako ni vutisi ku hi hlangana ka volume ku yiwa kwihi hi yisa henhla kumbe hi yisa hansi ntsenga ku ya henhla okay mina ni yisa henhla Nsati va yisa hansi vo va tsakela liya yin'wana yo ka yi nga ri na piano leyi davula ku nceka kulaveka leyi wa yi handzula nceka leyi ya davula nceka leyi yi fika kun'wana ku inga ku lo password hi direct kambe tikulu ra Afrika-Dzonga hi tlangela anniversary ne ya lava ya vele mpangeni ya KZN lavaya va nga cata swi nga ku ri na swiyila lexiya xa ku hi ri minkhuvo a yi pfi yi yimenyana hikokwalaho ka COVID-19 swi le ku circulateni ene hi tlangela na vona va na xivindzi bona va xivindile ni vulavula so ni un'wana wa lava a ni tshembise va ni nyama na sweswi a ve se yi vona a ve se yi vona na sweswi nyama mara ni chava maphorisa na mina handleni ka sweswo tiko ri ri ka xiyimo lexiya xa ku a swi nga koteki ku u nga va na ntirho laha vanhu va faneleke va hlengeletana ko swi tele leswi COVID-19 yi nga ta na swona swipimelo leswi nga va kona u languta hi le tlhelo van'wana va fanele va eka ti-holiday van'wana va fanele va endla na tikhomba ti fanele ti nghenile September ti nghenangi swo hambanahambana van'wana ku ri ku lovoriwa hi chava ku phorisiwa hi makhomisa xide xuma xi yisa hi dye swin'we kumbe hi dye swin'we mali ya valungu hi themba ku tirha yin'wana ku ri ku munhu i ta tirha ri yexe timhaka tete ani Steve na wehe muyingiseri ti nga ti ri kona kumbexani swin'wana leswi u swi hleketaka nga ku COVID-19 yi ku veke ka xiyimo lexa ku u tsandzeke ku va u endla swilo swin'wana a swi lava ku u nga hi byela xana na hina ka Twitter ya handle ya hina wa swi tiva hi khoma hi ndlela ya ku fana yo liya ndlela khoma Ndlela 326 kambe hambiswiritano 12 minute ku bila awara liya 5 sweswi hi tlakula yin'wana njamba leyi nga ya ndhuma swinene Don Robinson mi ta n'wi tsundzuka loko ri ma n'wi tsundzuka la hi le ka ntlawa lowa wa Lucy Pearl
Don't mess with my man. Yeah, I'm going to the boy's mind. You know, Mr. Sati, hulela, hey. Luantombo. Riveka kahle ka 15 minute ora liya ya nhlanu se bili loko ila ku swivona ku mati va yini na hinhloko na famba hi loko se manjeni indla leswi Kuri wa tika ne? anla no twa. Yeah. Na xikipa xa phisi na walenda xibohala esopinya tiroko. Bon hey. Niri maiti va tapa ntlanga gobodo loko se mfika la. Ay, kutika. Katika impela. All right. Kuna hungu rintsara ku fika kula leri hungu ra kona ri khumba ku timhaka ta vahisi vo tala va hina a hi tsakile loko hi twa ku ta va na swihahampfhuka leswi nga ta va hamba suka Polokwane swi ya Joni suka Joni swi ta Polokwane hi ntsengo wa le hansi swinene laha a hi veti byi ri kana loko ya Joni a hi nga ha swi tirhisi lovi ku xihahampfhuka hatla wu fikile mali ya kona full tank a yi endli so sweswi namuntlha ku na xitiviso kumbexana ku na xiviko lexaku huma kula mangwini lava hlamuselaka leswaku ku ya hi vulavisisi va vuye va kuma leswaku rivala ra swihahampfhuka ra la Polokwane a ri lulamelangi kahle swi vula ku a ri fikeleli swipimelo leswi swi fanelaka kumbexana swa matirhelo leswi fanelaka swi landzeleriwa leswi swi nga fikelela leswaku namuntlha wa vunharhu April 7 va ve va teka xiboho xa leswaku va ta yimisanyana vukorhokeri lebyiwani bya ku va ku famba swihahampfhuka leswiwani tikhasimende hinkwato leti ti nga khoma mathikiti va hlamusela leswaku va kombela ku khomeriwa henhleni ka sweswo loko a va swi tivi leswaku swi ta va swi lulamerini kambe va tiyisisa leswaku va tshemba leswaku swi ta hatla kumbexani swi lulamisiwa leswaku ta tlhela yi kota ku hanya kambe Colin Famba xiyenge lexi hi nga na xona ka nongonoko wa sweswiwana endzhaku leswi ya ku marisimu leri ra every crazy a ku ego kusuka kona i na ku mateki na Pejunia leriya ra xiseveseve Ndlela u Ndlela kahle u karhi u khoma Ndlela eka ntsengo wa ku fana lowu ri nga siza ri ku pelela u yingisele kahle munghana ra na FM makomba Ndlela ku nyika kahle double play leyi hisaka ka nkarhi wa ku fana lowuwani hi nga rivali leswaku hina wena hala ka social media u nga hi kuma u nga lava DJ Soul Crush u lava Lindiva Mac S u lava Khoma Ndlela 326 kumbe @Ngobeni Ike hala ka Twitter kambe u nga rivali wena miserita ya eka nhlokomhaka ta mahungu na vongi n'wanati endzhaku ka swona hi kuma kahle leswi nga ta swi humelela eka nongonoko tiko a xetleli endzhaku ka sweswo Soul Crush atana traffic Kumeni kuti mina tseko eleka warle yantsevu ka munghana na FM Khoma Ndlela ri nga se kupela ni vona jamse ra byala hi baka kahle tingoma leti hisaka swinene Lindiva na Ike Ngobeni ka ri languta tin'wana ta la ka Twitter la ku busy Lindiva ngweni ku byela switele leswi ku vulavuriwaka hi swona kahle no tshemba ku nele magodini ku busy Ndlela leyi ukona mingiseri la ange imani loyiwani iRodrick ange Seslindiva hina va working from home se hi khoma Ndlela hi ya ku hi khoma Ndlela ya shawarini va working from home ni tala ku va vona ti bijama dyambu hinkwayo khoma Ndlela ya hlamba va working from home mize mi jumela nje leswi swa ti-vaslap yone khoma Ndlela ya hlamba mfoni ku vonini na ti bijama ni vona tayini no kera ka no hari kwale khoma Ndlela ya kaya kusuka Pitori Rachilumela yano hlamusela timhaka ta truck leyi nga le ka Malamulele ya mugaya vulavula hi yona ya Senzo London Ngumalo ura n'wina mukati xemayisa xem min khome Ndlela nsuka Pitori kumbe Pretoria East ni ya Central loko ni vona van'wana lava va nga kona la va ri khensile nongonoko wa matimba vahaxi Lindiva Mac Ngobeni Ike Khoma Ndlela 326 na DJ Soul Crush iqolani mahlawule la Cottondale xivondo na xo xikona ne xi vulavula hi xiphemu xa vambirhi na xa vunharhu ku late ndawu leyi ku busy ku hot plate vanhu va hosi va ri vunanga bya bomanji Leonardo Matons angiphindeni nguwe DJ Tira nomcebo Juicy Prince Kabiru wa n'wana kala nga ku yena batele 12 minutes to 6 kam ganla na FM makomba Ndlela ukhoma Ndlela na yena exikarhi ka wena na wena Lindiva na Ike Ngobeni Ndlela ya ku fana yeleyo ho rhandza ku va hi cancer swinene eka n'wina mi nga kota ku va mi endla nkarhi a kha mi vona la ka social media la mi kha mi kumbexana mi kha mi ringeta ku hi kombeta leswaku mi kona ni vona na thayina tlhavo ya futa kaya mi khomisa vanhu Ndlela va kongoma shawareni hi number mani mi tshama mi ma vona ma working from home phela mi tshama no work from home yone lembe leri nga hela COVID ya chavisa se out tshama uri kitchen va twa ku le kitchen loko wa xiliplan hi sweswo swi ku pela ngendenta mama
manje se lava pfukela yini makata se wa Khoma Ndlela ya shawarena swihluphi Khoma Ndlela va dika kambe ku dikiwa hi nkarhi muni madayizi va madika hi mani masiku lama ku beja swa xilungu to nga swi vuli maviti mara ya beja reriya tibolo ti mi bejaka ene leswiya u khomi Ndlela wo khoma foni leswiya ya khoma n'we mi khoma ku Ndlela hi swin'wana na swin'wana swi nga se mi fikelelaku mara hi Khoma Ndlela sweswi na hina hi Khoma Ndlela hi mi khomisile Ndlela vakiti a hi va khomisanga mara mi nge hi Khoma Ndlela yi nga se i mi khomisile Ndlela na yena hoyi kombela ku nyiketa van'wanyana na vona nkarhi va mi khomisa Ndlela ku ya mahlweni eka Munghana Lonene FM makomba Ndlela loko se hi wa chunuka ni vulala ta mi nyiketa risimu leri ya ringana various artist ra jubjub ndikhokhele i remix yaleyo ivi se hi vya kahle hi risimu leri ya ra yena MFR Souls na Major League va ku hayi chipsy ha manikiniki hayi beefy hambi sweswi ya mara hi swakudya swo hambanahambana swi ta mi cinisa endzhaka leswi